Hei hi akaswani Aizawl ani Chanchinthar here to Sri Sangpuya ZPM Legal Department chuan Mizorama nuchui tura CBI hne rem tina pek anung tol don lowa kuvatol ruk chu CBI chui tir nge chu ZPM du dan ani anti TNT chairman Dr. Chanchinthar kima Padmasri chuan mi te ngaya mi sual te mi a te rilongai te chan hai te ta na rong bolo a hlau thu soi Prime Minister Narendra Modi cham voin khan Russia Austria to turin jin chuak Jharkhand Chief Minister Hemant Soren ka issue Jharkhand Mukti Morcha chuan voin khan assembly a sarkar bukna apal tlang ZPM Legal Department chuan Mizoram nuchui tura CBI hne na rem tina pekonga ZPM sarkar chu ahnung tol don lawanti a kuvatol ruk chu CBI chuitir nge chu ZPM du dan ani anti voin khan ZPM party pisa chanchibumi te ma he thui sen ZPM Legal Department General Secretary Puvanal Sima pacho chuan ZPM party ka issue sarkar chuan campaign laya aintiam angein nikum December ni somni period khan CBI hna general consent alo peto a nikum December ni somni pani khan parliament pass to criminal law pathum dan tharman aluni don ta ka chuan thamasani somni khan director CBI chuan Mizoram Sarkar chief secretary hna lekha thonin criminal law tharman tan ani dona wanga Mizoram Sarkar in CBI hna consent alo pek to chu tun thani khatma ngeya athara gazette notification ti suak turin ngen na athena Mizoram Sarkar chuan atharla kan notification chuin CBI hna hian general consent a pe ani ti antu chuan talan danin eru na kai hna CBI chuirem ti puina pek angai chuan Mizoram Sarkar atan chingai don lawanti a ministry kal ta hun laya corruption case langsar tak tak lok ayukta line chi amek school thuam thatna chungchanga nabard sum chingpen thule ropeway le skywalk chungchang ACB nan chui mek te lengpui airport sak chungchanga Mizoram first in FI ran thelu MNF ministry hun laya LCB lama anti top tak te chu CBI hian chui nge se andu tak zeti an soya mipui chan ai le ramhasona sum ti chingpen na kongshang shanga thil sual ti tu te shemani thine turin Mizoram Sarkar chon ma ala zel dona erung na dokonga khong takin ke apen zel dona ni anti Win Khan New Delhi Pragati Maidana Taiwan External Trade Development Council India Bultumin Taiwan Expo sahni somni pali neini a Chief Minister Pulal do amachon kholeni namhan pui Chief Minister chon thu sein Taiwan ram chon technology innovation lama enton tak takin ma sona culture ro puile ma son zelo tu rem chang tam takaneya Mizoram chu Taiwan nena thuk jo ka inpo turin in peya India mar sakram Southeast Asia ram dangte nena all sam tak in kalpo theina sarkar lai puin act is policy kalpui mek na mun poimo tak ani atia Taiwan le Mizoram hi topic of cancer paltang ve sigle sa ele in kong tam taka nun phung inang tak ner ni atia Taiwan company te Mizoram ron luta theina le rem chang omte rondai dar turin asom ti asoi ani expo hian Taiwan company za somni chuangan tel ani Ayush Department Deputy Director Dr. S. Marathan Siemi chuan Ayush damdoi po ramhul damdoi ani vek bik lo wangin mi puite film khurtlan atan Dr. Cho Chau damdoi e himberani ati voina kaswani correspondent komna Dr. Marathan Siemi chuan Dr. Te Cho lo damdoi laka film khura thati a damdoi thatak po ai dan nilova ai lo turin anei chuan ngong thalo anei theti a damdoi ingredients a ei teu lo chi om thina Ayush damdoi po herbal damdoi ani kherlova ramhul damdoi an classify ang ani lo thule dan dik taka siam ani wangin a ingredient po herbal vek ani lawani ati damdoi hi doctor te cho lo hi kan ei turan ni lawa doctor te cho lo damdoi laka hian kan film khur a tha kati damdoi that tak po hi a ei dan tur ni lo le a ei lo turina kan lo ei khan ngong thalo anei theya Adam doi ingredients akan e teu lo chi po kha lo om viang ayurvedic dam doi po ni se homeopathic dam doi po ni se pharmacopoeia ina asoi ang thapasiam ani a ingredients po hi herbal vek ani lawani ti hi kan soi lang le do a mi puite kan lo film khorla nan doctor te cho dam doi e hi a him berani ti kha kan soi do bokani e Dr. Thansiami chuan kumu pa ho inen ko na turin Ayush Health and Wellness Center sumli pakhat tun thachung hian geriatric healthcare nei tumani ati a drug testing laboratory for Ayush drugs damdoi chang te chu GMP certified MO quality certified chu zemaboka drug testing laboratory a test hereng ani thule damdoi chang Ayush damdoi chau po ni lo damdoi thok phut ang chi ta po lau om thei thua soini
tuntin hmuna ayus department hnuaia SMPB om thu soya ramhul dam doi ching tu tana din ani thule kuna thoktu te po ani register thayati a SMPB chu ron reng theni a kumsang ni pasri tengin ayus doctor ron thein anom to thule damlo te po ayus system mangpo enkol antam to thu soim panchakarma therapy po thenzola lak thereng ani a civil hospital po drug control cell hnuaia peripheral pharmacovigilance center po doctor pakhat enkol hnuaia civil hospital ani thule damdoi side effect nei in report nana honani ati Ministry of Ayus hi kumsani sompli khandin ni a hemi kumbek hian National Ayus Mission kalpui tan ngarani a sani sompuruk atangin Mizorama Integrated Ayus Hospital thenzola dinani a tundin huna khumsom nga ommeka district hospital tena ayus doctor hi ron thainan omveka civil hospital OPD nein anombok ani Voin Khan MJA General Headquarters son Aizawl Press Kapa General Body Meeting an neya an Paul Thilpoi mo sang sang an soi ho he hunai MJA President Pusil Rambo se chon thuthar thedar konga journalist en chanan lak thar zela tul thu soya social media platform sang sang mang tuan pung zela hei hian thuthar thedar tu te arun na sa a abikin chanchimbul lama thoktu te social media ai ral mai lo nan anin san mara tun aya chakzo ka campaign atul thu soini Pusil Rambo se chon Paul reng chaktaka kal tur chon thona tha an ne poimo a member te anin lungrol atul ti soin MJ member te chu Paul malang na ngai poimo thara thil te na zonga antel vek man lo ni point atam theng ber MJM halak na troyom thin turin somani in khom hi MJ vice president Pusil ma chona na kai shoya MJ member ten an Paul ma choble malana tura an thil du sang an soi ho ani Aizawl Salem veng leimin awanga chung corporate te in son chuna hmun chu Voin Khan Aizawl South Tribal to MLA pulal chon thanga na tlo a pulal chon thanga chuan leimin awanga harsana tok te din hun zir chiang ani tur thule chom dolba ka asiam thadan kong ngai tu sak an ni tur thu soya side drain siam dan tur le man ru atulang ngai tu a mala ngal ani tur thu soi Salem veng nei tol le khia wang hian mihring chen chui zen atan hlawma wangin chung corporate te chuam an chen hian chu sana bongrua te anin seng hoi fel to a local council house weme hole an than omrem changa in vomlut an ni a khotlang hruai tu tele weme ten an chen turpo an ngai tu apui mek ani TNT chairman Dr. Chanchinthar Padma Shri chuan mi te ngaya mi sual te mi a te ruilhongai te le chan hai te tana rong bol lo a hlau thua soi Voin Khan TNT Policy Branson TNT founder le chairman nilai Dr. Chanchinthar India civil mi te choi moina sang ber Padma Shri award a don lom puina an bo saya he hun hi Policy Bill to MLA pulal fam kima assembly deputy speaker in man puini pusang than kima chun thu soin TNT chu khovela homeland berni in TNT headquarters mona veng Aizawl kong sang harsna to mi sang khazire le som enkol mek an ni thu soya TNT chu harsna tam tak pal tangin pathian cha urin chanakal an ni thu soini Padma Shri award chu adil ani lo thu te he tiang choi mon he abe se lo a phu lo ani thu soi ani assembly deputy speaker pulal fam kima point thu soin ril ru taksa le tharau lama kong sang harsna tok te tana ding TNT din tu le thok tu zong te thorim na fakomati thu soya rongbol na ru reliam malak na ro pui tak le mi thanem tak enkol thei turin pathian na tanga chuak mangai na te lo chuan mihring taka tlin chi ani lawati a pathian ring tu le pathian na in ngat te ta no chuan TNT rongbol na chu kalpui thei ani arin lo thu soi ani Sership district zela tanga tang kan chuak Myanmar mi pahni zinga pakhat zok lanu nema kum somthum pakhat than tlang Myanmar chun tukin Khan Sership mar thaklama vancheng te kham hnoya liamna tak turin hmoni a Sership police ten vancheng khomitlawmai te puina an lak chu nuwa enko zuin Voin Khan Aizawl civil hospital pan puani pon to onglan nem he thian pala chani manan juni Sri Khan AK47 silai tam tham tak nen manani a nimin pia indini chnulama an tan chu nuwa nimin kai Khan vancheng dai hen hmoni a chone tirlaya atlan sia chu leng kira khama tlan yemin akeveilam ru akhub vela asotliaka ahamai asongin baka alu atliam ombok ani an hmutira chon chaw hlea na songna la dam doi dang ten uluk tak en kolani nuwa alo hal thrale a thian pa atan chu puil chani makum somli pakhat lesen Myanmar ero mola nilova ngor takala zon mek zelani Chanchinthar ya kasfani Aizawl tanga puanani Prime Minister Narendra Modi chon Voin Khan Russia le Austria to turin zin chuaka azin chu ma social media thu da Prime Minister Modi chon tun tuma zin tur chon Russia le Austria ne na inai chin tha an mek ting hele turin hun tha asiam me be se ti a heng ram pani ten hian hun re tak anin thian to ati a heng ram tlo tura India mi cheng ten income honun tak an mana be se thu soi bok ani Moscow hian India le Russia annual summit voice of ni pani na amang don ani
Jharkhand Chief Minister Hemant Soren kai shoi Jharkhand Mukti Morcha JMM chuan Voin Khan Assembly Sarkar bugna paltanga JMM kai shoi Sarkar MLA Somli panga chuan Sarkar an thlopa Chief Minister hian Sarkarin tokna motion hi Voin Khan Pulutin sai hovani a Sarkar buk tura vote thak line ep 2 member te lung alona lan tirin pusorena Sarkar andulo zian aupuya hemnu hian vote shelfel ni in ro relin khom chu temchen onwati top chui ngalani Chanchinthar serti topna na tlang pui ZPM Legal Department chu Mizoram nu chui tura CBI ne narem tina peka anung tol don loba ku va tol ruk chu CBI chui tir nge chu ZPM du danani anti TNT chairman Dr. Santhan Kima Padmasri chon meeting aya misual te mi ate rilhongai te chan haite tana rong bol lo a hlau thu soi Prime Minister Narendra Modi chon Voin Khan Russia Austria to turin zin chuak Jharkhand Chief Minister Hemant Soren kai shoi JMM chuan Voin Khan Assembly Sarkar bugna paltlang chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani